हामबाय ini sini electronic media ni bisingti kaisa aimung ba saklaimung जों बसकां 15 August 19 August 23 August ini program jadi edisi hapang bai narajak kaisa program betang program betang ni bisingo tongo sini 19 tarik ni otorma kaisa program sini Maharaja Bir Bikram ni kaisa asaima salo जों सालो चिनि निरो अंक्लावो नोगै माने जों बने स्टेचु अनबिल खायने 19 तारिख गो चिनि महाराजा प्रदुत मानिको फाइसक फायनाय बन अर मुखां खलावै रनाय चिनि महाराजा बीर बिक्रम नि मांथंनो हानि बावै जों दिनै अ जागा फाइलायजाक चिनि अफिसार तंबाय इन्जिनियर तंबाय चिनि एम तंबो जों जत किछु प्रिपारेसन नावै दिनै अ जागाव 19 तारिख नि बिसिं जों अमनो joto salok janai joto omo khai samung khai janai khai tongma rokno जों ini guri wina lekha tei omo observation khai lekha bomo hai position no tong ani bangi जों edisi hapangni bukhak tei ang rokno koboknani musugo joto tiprasani amsaini lokorokno je musugnai rok 19 tarik go phaiwi kini o Maharaja Bir Bikram ni mangthong kholok thani o manjak khaika je bleke chanai tani kya mo chini laibuma ni jotoni sai kotor chini modern architecture chini bubagra Bir Bikram maniko boni samung kobangma chini laibuma chung nogo chini tiprani itihaso boni amolo chung airport chanai klangjak mani school khai thangjak mani college khai thangjak mani teibo kobangma sajaknai sachini sawi paiya o laibuma terung tabo जों हायनो हाय आगिनि हायके रिभाइभ खायै किफिलै तबनानि बागै चिनि एडिसि हाफां साखथारै दङो अ साखथार माने कायसा मारि ताबक जों 19 तारिखआव चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांथंनो जतनि बाङै खलाव रक माने बिसिंति यापरि सेजाक फिनाय जतनो हामबाय हामबाय नरक जतन साइमानो फाइनाय 15 अगस्त चिनी भारत स्वाधीनता बा यगमा मानमा सालनि प्लेटिनम सेलिब्रेशन जों खायतों प्लेटिनम इयर सेलिब्रेशन खायतों तार माने 75 इयर्स 75th चिनी स्वाधीनता इंडिपेंडेंट डे जों पालायनाय बिसि ब्रुम ब्रुम नि हायनो एडिसि हाफांनि फाइसंथिबो ताकलाय जों पालायजानाय फियाबा कोरोना भाइरस नि बागै पेंडेमिक नि बागै जों जे नॉर्म्स बा गाइडलाइन दङ आ गाइडलाइन प्रोटोकॉल न बरम रुई मानेवै जों पालायलायनाय अर खुमपुई एकाडेमी नि प्लेग्राउंड न आबो बागै चिनि नराव लोगो जों स्टेज रक दाङै दं अबयसिमि बुया 15 अगस्त जों अर कुसकस खायजाकनाय गार्ड अफ ऑनर खायजाकनाय कायसा कायनै चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो दंनाय मामिता लेबां मोसामुं दंनाय के आबन यागुलो चिनि दंगतै कैसा साल 19 तारिख नरक जतन साइमानो महाराजा बीर बिक्रम मानिको चिनि विजनरी रूलर हिज हाइनेस बनि आचायमाने 113 तम 113 आचायमा साल पुइला हाहाय हाफांनि फाइसंतै त्रिपुरावा फर्स्ट टाइम एडिसि बाय कतर खेपा लायजागै दङ आबो जों
aboni loge a salo जों जागाव PWD चुमुनिबो जों बनि मूर्ति बनि स्टेचु न अनवेल खायनाय थेपानाय बाचारि रिनाय aboni bagui joto lukurang chungmara phai manja phainani bagui nuk songnai song phainani sakiyong phainani bagui kobok jago edisio aboni loge loge sarigo aro hukumu pandabo tongnai sarigo tongnai nini natok purirokni anti drug nati natoko khaijaknai Noai auditorium aboni pore 23 tarik January ari 23 tarik August haino hai chini 6 schedule manmani chini ADC manmani sal 1984 bisibo je जों manmani 6 schedule titi ADC manmani sal no bahaino obhaikeno chini oro ADC bo tai joto junal sub junal 19 tarik ni abo bubagra asemo junal sub junal rogo palai jaknai obhaikeno joto jagno tabo khatung khajake tongkasang ni bisingtei 15 August 19 August 23 August tai kaise brick breaking hingake age no norok saimangkha 19 tarik August Maharaja Bir Bikram Asemani salni simi chini tipra football league jangjagai tongo prize money 3 lakh je kongnai joto 33 ta sub junal ni kaisa kaisa ke team phainai joto junal no ek juge 19 tarike chengjaknai joto chini kaiba junal no abo chengnai joto sub junal ni kaisa kaisa ke team tongnai final o football thanggrung baicungbuti phai sok painai prize revenue ni bagai tai runners up to budo 1.5 lakh taka na 1.5 lakh tai third prize 75000 mannai जों joto players rokno budri tongo jersey ri tongo joto no borokni transportation bo haiju जों chini sports department man of the match rokno bahaino prize money rinani saklai jakka eto tukui asungno joton hamba